Mbarara City yabanegaruka mu Empaka za Uganda Premier League kurwo Big League aho bazanire season ehwire. Omuzano ogutwatandikira mu bwire bwa nyuma yo kwemerezwa eddakiika 30 abo kugira ngo abazaani ba Mbarara City abamwe baba batine za license. Abarukurura timu ejo barebwa bari kutera amasumo okusyo bamwe abazaani bahandikisibwa niko kwikiriza omuzano ogutandika. Ekicweka cyo kubanza cyaho hati notebere kandi cya kabiri neko niho batebera mu dakiika ya 5 bari kuherwaho omuzano Joseph Steven Data Lujanga. Mpira waffe gusoboka mu kibinja ate nga guli kwawe ng'omanye empiira gyawe si nyangu muzibu naye ambakusaside netussa mu nkola byonna byonna byetubadde tukola ate era nebaza ne management tuza kulebeka ngu twatereza ensobezo twakora omupiira ogwo tuza express kangula omupiira twafunamu disorganization omu license zitu tizabasa kuza zona ko twatebekanisa nicyo cyatanisa tactics abo kuba abazaani kamunana expecting okutandika omupiira license zabo tizija. Ogwo abaguri omuzano gwo kubanza Mbarara City kusinga omuzano gwo kubanza oguri kwiguraho season. Abandi abazaana Kitara FC naye garukira mu Premier League yasinga Sports Club Villa aha gori ibera hari emwe aha Chai Wankurukuku kandi yo Bright Stars yasingwa aba Bull FC nta gori emwe harusha kandi Empaka nizigaruka mu izo baryanyenca kare n'emizano 3 UPDF kulitana ne URA